namai rai lang go episode ana anui pui me pum ro ma ko so kyang ko te ra ang ko preparation te ra nang me ta na anui pum ro ta te sai na anui ko te ra nang me blak ya sai na sa hai ra la anui le za family plan te ma ko so kya sai na financially mentally preparation te ra nang mai plan ana anui apa go journey sa makia mai na go ma la lang ke lang na ta kep ta kep ta ka na go ma te na ha anu le sai na ai da preparation te wa nang lai plaman anu te ibila te wai rasang sa ibila sa kai rasang kai na apo go journey ga ga anu sui za bam ra ko ha anu long hre za bam ma ko anu sui za bam ra ko ji ka ni le sai na ka dalu za anu gu te hang ra ga pe problem ta ma ka milung hre ga dong ma ga hang te ne sai na preparation anu le te wai ra nang lai zai na right to be ga anui pomro ta da le ba ni si ga da na confirm te ga da na doctor ta ram ta ra nang nai lam ana anui doctor ta lam ta sa confirm te ga nang te ga na ultrasound ga na confirm te ga nang lai sai anui hazung test te ga ba pregnancy urine test te ga ba positive pa da wi le ka ga na si na confirm ma te le ne ki nang pregnant anui ku pregnant da healthy pregnant le ha ba sak do lak le te ga na Palam ana anu gue ultrasound te wai designer anu hana za hana sura hana bam ge bam mai mang na hana bam na hala man mai da confirm te ro si gana ha si je gana anu doctor te me check up te nang sing le ago me kes le pa je gana kaman kes ma le hu du ago me kes le pa je gana ha anu english na ku wa jaga ectopic pregnancy hele anui hapui ma hana bam hana sura basui gina ma kwasi pu hala gina hana pung sura bagu hana bam gina hala gina hana pung su beda ha si pu da ultrasound ma gina do ani pi do lang kana ultrasound gina ro na si wi bi gina samna je ko na sa gai beda ga hapui ma rota dia sa gina zain siani sele zai gina gadi sele hebeda ai ina no ma daga da ai da ectopic pregnancy gap samna anui go fallopian tube sa pui me anui tube kana la moi le ha ka fallopian tube anui di ko na sa gai na song sang lak le english na sai ka tube anui go tube ta kana he la moi le po tube ka pani ai ko po tube na ke sa anui hana bam ai hana bam ke sa hana bam na surab le kana kyu ka sa ba su na ectopic pregnancy na ko lo di na ai na hana su da ai yang kyu sang ma ke na ai na sawai di ba ha pipe ke na sawai di ba pipe ke na sawai di sai di na ko lo ai nge po ya di pa ra ha di pa ta sa na pipe kan le kum di pa ra bam ga ma ha Sina sida pipe na di pa ta sa na apni rupture te ko ha blast te ko pok pa da sa na internal bleeding to pu internal bleeding to sa si na pa hang ya danger bong sang ra sang je na danger pa ra sang je na ani ai lang de ya ani pumwa ta da lai da sa na ani ai da ultrasound na confirm ta ra nang sing bla pa ka na ba ga ani nang ko ka nang lo design na ani elo slo si da loi da ultrasound loi da confirm da design na ani anui hangya anui pum ira hangya anui te buru na sakul na wang sang la bu je na anui supplement du nang ko iron du nang ko calcium du nang ko protein du nang ko ha si je na anui te buru na wang sang la bu je na ra du te ra nang ko nang private sector ma government sector ma nang dai de la bi ta lo ta le du nang gynecology doctor ke ta da na hangya ayana patient ko ha government ga be do private ga be do iron na anui zai hi ira hangya ha anui zai blood anui hang zai ira ang na iron to nang sing zai calcium da anui ra hangya nyang nang ko anui samna anui pumro ta da zai na anui ku join ra anui ria ra ma te ba anui kia ra ma te ba anui calcium te ma ku na calcium tham te ga na te ba pa ko ha zai na protein
protein le janui te ranang se ka protein je me pomang I rahang ya me pom sang I rahang ya hai protein le nui te ranang tai na supplement vitamin le janui te ranang ko hai vitamin te nam te ranang la de na ane pom ro ta ka pa na ane ko appetite se hai te kam no ko ane ko da ma ro appetite ba ma ko rui ne me jana ma te wai lang mi ma prem nam wai lang mi aka mande le su do si pu da control te bi ranang te ne ba nang pom hang sang I rahang ya jana ha nang supplement le vitamin le nang sing ko si jana ya te ranang sing le nang doctor de te de sana pnu ana compulsory aku mendaya na compulsory nang dape ko ha chalo protein na anu te ve sa ko kena du pro nang na diet te mi design na protein na pe mak le su pani extra pe mak su at least dole sia na ha le su I private sector de jaga vitamin zai iron calcium protein I ap madai pe sing ko ha iron na anui hazai hang lai anui hazai ja anui pom I da zai na anui zai I da na anui ngi poi na hang pa anui zai na blood supply ti so ngi na nga si na ngi poi na pom I ko pa zai I ko zai na nang anui na calcium te bra anui hang anui ra hang te bra pa pui hang do maka pa na hang do ko ha zai na anui na teng ki da zai sang ki da za na ngi na le pa hang I wo ha pa hang pa pom I wo bây giờ cái nào anh phải bùi bùm ít ra năng lai từ ít từ ra năng lai sắc ít từ ra năng lai sắc ít na wang sang là cái gì na rồi lại từ ra năng có hay rồi từ ra năng sẽ cái này check up từ sinh ra lại ai na mira mahara mara mang ko từ na panui na ning sinh từ long ko từ na panui bùm in từ long ha jadi na panui na si anu sona từ ít nhà từ lại anu sona sắc ít nhà na sắc lại asang mana pregnancy period kan na chứ nào từ iba peninda từ cái nó số là extra và hàng nào hàng từ sẽ bọc hàng đó từ bên nào hàng đó từ rồi thì cái này mình làm na extra anu số nó từ iba từ cái này sa iba sang cái này hết mình làm ra hết từ đây bây giờ này penui lui nghe này là penui lui i penui pom sang i lấy i ha jadi na anu ile mình làm ra từ sang lạc lấy số at least anu ile check up cho cái gia phụ nang á từ vậy là từ con là na nang na women there từ này free của số ha nếu cái là hele free ngô chết là free ngô jadi kana check up le free ngô he jena nang le ta check up te wala nang ni na le ja email di sana nang sing ne di sana nang ni na pom sa ibalo ne di sana at least nang te wala sana pana pa te mela I mean ko anui pum rota de zai le na anui pum rota de le zai na ha mood swing be je kuna sa ga Jino si siya kang pung figap ta hen si aku tahu na anu ga hormone sense te bega anu da mood swing bang ko ha si bu da anu ga mood swing le kya to ra anu sui bang ra nang sui sai na panu si la pamper te wa ra nang ko sui ha pregnancy time ga anu lum pom bele ya kyun te u anu tu nei ba sang nei bele ya bam te u si na pe tu nei ba pa tu nei ba te wa lo pa sang nei ba sa kai lo zai na China anui ko anui sui ira hang te wai lo mira ma na ko lo pani pung ro ta ta le na panui ngau even ya pe mami be do ha le si ko be do ngau even na pa sui ya ban ya na te le pala ma si pu de za anu yan ni ngai da as ma zai te ko le ni ngai na si da ma zai te ko mang lai ni point na da anu sui de za ni point na pa sui anu pum sai te sa ni point na pum sai i ha anu na ning bele na ganyi point na so affect le anu na tu gai bele na ganyi point na so affect le he na si da important sang lai nang ning kalang mai so lo ana ma zai mang lai pe ge wam sing de na le nang ni no pum do ta de le ta na nang le sai na mentally support wai lo pani go da sai na nang ni na care te da bam ge na na extra si na care te lo pamper te lo nang sing le Panoy te iba ka do pe extra pe te walo asa na nda ka panoy te bang gina pe dai so na pe te iba te wai sa iba sa ai lo ina nung ka de pe financially and mentally do preparation to ran nang lai ba sa ai pose te hang te ne te lai ha ma ni se ni se prepare to kai mang lai di na pu ko journey ni ta hang ke na ni hang ka re ba ni su ha re do do ra bi te na ha Hadu ana anu hadu itu sangke sang la la ya hadu gi sangke sang na ne pum hydrated jaba ma hadu at least 3 to 4 liters to sak sing la la ma ke ma ya anu na 3 to 4 liter na ma do ni ka na sang na ka ni bang na ta te bram di ne ke to te de na hadu so at least nang na ngam bra na di la tu sangke lo nang ni hadu sangke da na anu anu kampung meting ya hapui kampung meting ya urine infection ha UTI
UTI ani ko private kena ani ko ko le hello ani ko impum si mak te zai na ani nga urine infection bam rahan chance ke biza urine infection any infection urine infection ro ma pa have any infection ani puma pa kai blog ya ani nam su ga affected za na pregnancy ta lots of problem ta ka biza kena ha ham na du sang ke ra nang sing le du le sang ke da sak lo ani pum dehydrated magrala ani pum hydrated ten sebab malai di sangkira lai di le sakira lai tu ibla sakala lai misu ibla ning da lai milong hadar magrala ai lai na tàu đi nang sang ko den nya ning ai ba ning la sa lai ne to ai pa tàu đi lang de pa tàu ko sang seng de le and i anu pum ro ta ma sa na ultrasound ko ultrasound tu ra nang me ba anang ko dai zo tu min ko hap ta ko ke ma ko ke ga ni ultrasound tu ra nang me ba in next video cái nè sa mi zan sa ra la pi wang la su da ha rồi be sang ultrasound ni ko be ko te na pe ge ba mi ba i rang ada la ka ina rang ai de nei ba na anu pum ro ta gap de na ke 6 weeks ha anu su bene sudah 6 weeks tangana anu mari para mata do ko su marala mate talala para mang te su marala dan gari la ya ta do traveling time marala ya lama na anu apu go 6 weeks tanga ha anu risky abortion na kyo ra hanga risky ba mi te na apo su na si de na ma do malai nang traveling de do ma do malai pa ma pe de ta pe na nang na ma pe ko mi ko su da re pa te jam ne su 6 weeks after 6 weeks na ma do nang daga po chance ta samdi de na ha lo at least 6 weeks na nang po gari ka sau da ta da gari ta su lao ta na ma te sa po ano ka sui ma ka le nga na ano relationship like contact physical contact to like at least 6 weeks first trimester ha 6 weeks ra tanga avoid te lo dawita na ha ano intercourse layer te magala at least 6 weeks nga season na ano hanakyo ra hangdo chance bam te kana ha intercourse to up till 6 weeks ra tanga na te magala dawita na jai na angka ina sai rabna anui apum hanmi pumro magta sai na inang ka sani ba lang ha calcium iron and supplement protein apo sangya nang kong ko hare he te mag ramen ko te ramen belam ni sai na sa ga da anui hang sam na anui hang imang ga anui pumro mag ga anui hang imang me ka re me anui bung pui te me ma te me be ga anui re ta do te mag la anui ko doctor da ga na pi mag ta na ha inang ka sani ba ra he gena magda ba ana ne doctor ganda consult magta na te makra lai lesto nang na te do wi ra he ba nang sai na hang nang pum bang sa mi nang pum te me zai na nang pe ra te me he ago me ge nang te do wi ba he nang pregnancy ge se te wi ba ra he nang da problem ma du affect nang da problem ta ma ka ba ra he si isa rang au le 100% ya na ma du ma le nang te video nang su ge ma du ma pa ra he de nang ra he sam na nang bung pui te me he nang doctor ta ra ta la kana te sang ama te sang de zai na nang doctor ta ka te ra le kana te sang ama kana nang gum bam se ami te bi ni de kana na te do wi be painkiller the drotin tablet drotin na 100% safety le pregnancy ya nang te bele su he tablet drotin 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 tablet drotin DS ha mi bung pui te vega nang na mung pui ko te na te me se vega nang te do we 2 times in a day te do we ting so da na ting mui ajang ra he na ma do ma le nang te la te pe le sto nang doctor da check up te mo le su mung pui te de zai na hang bang sia ba nung pui bang sia bam de nang te do we le a da check zai na pa ka na ba ka nang sam na nang pum bam sia me nang pum te me ka ha re me ha sẽ với cái năng doctor su ne mà ka te do we better health crossin 500 mg mà cái nó dolo 650 mg
Crocin 500 mg, maktina na dolo 650 mg, nang daisy tewi law designer, 3 times in a day, maktina 4 times in a day, nang tewi duma le pura hiwa, nang hangya nang kha hare me nang pum sia bam sia me, nang hake gam game bege do maktina crocin ana nang pum ro makpele to nang tewi duma le 100% ma duma le noi. Pusang dege ani hapum ro ta de tai na ruine ve pe me ruine ve je na ni tak te dollar ani tu ne bila tu dollar ha sak ne bila sakai dollar te vai na roi sui sakai na roi sui ang na te wa bi ge bam ani pum ro ma ka ni te wa bi ge bam sing so he ve kes ke nang te doi ve he se nang kan roi be ge te doi ve he se doxinet tablet doxinet makina tablet ondam tablet doxinet doxinate doxinet dài tablet ondam ondem ondam mặc sai na tablet perinum parinom perinum perinom tablet perinum ai kan rui bege nang te doi le doctor da consult maksus tu ane safety le pregnancy hangya ma du nang te vidu ma du ma le nang la lo da je no te do lo di na ma ke kan lo na te doi le ting so ta ne heti nang te ma nam ma du te ma sakai ma ko so ke ha at least 15 minutes before food before eating ai nang apura he ku sum da na hangya te doi le kan rui ma hangya perinom doxinet on them ai po ko sumana nang ne ma nang doctor da consult ma le tu nang te doi le zaina constipation haba na anong ta ha ano pregnancy ta me iron te wai te tai na sai na iron te brin ma ka pre ano pum ro ma ka sai na ano sa te le lo si sia ba bang ko ha digestion sia mi mak ti na ano ting kai ba mi mak ti na ano ma ke man sang na ko le te lo ha lo si sia ba ha ni bang kang ba ha mi si pu ko ga nang te do i ba he se na syrup cremefin 2 tablespoons at bedtime. Syrup cremefin. CREMAFFIN. Cremefin. Bedtime. Nang zay ma ko so get 2 tablespoons. Anang te daw ila nang doctor sun na mali to safety 100% safety. Nang kampun ro maglis to nang si te daw ko le. Magti sa na syrup dufalex. Syrup dufalex. DUPHALAC. Syrup Duplex 15 ml with before breakfast. Syrup Duplex 30 ml with before breakfast. Nang breakfast tu mapuso ga nang hasap tu mapuso ga nang hasap tu nang hasap tu mapuso ga syrup Duplex 30 ml pabung ga paket tu mi jodoh nga wang mo na 30 ml sila nang safe le nang te do le nang sag do le siya nang ko tela dui lo mega nang usap ya ka dui lo mega lo si pada mix lo sang sa na interview have nang si palak me nang bung pui bam sa me nang tele ma wese kana na hangya bam sa me nang bung bam sa me di da I example two syrups that safety le 100% safety in pregnancy so you can have syrup cremefin bedtime syrup cremefin dây mặc có soya 2 tablespoon nang từ đầu lấy mặc từ sana syrup dufalex 30 ml nang hatak te mặc soya mặc từ sana breakfast te mặc soya ai po ra hơi sa nang từ đầu lấy nang godap so da kan san te male tu 100% safety lấy nang kalau orang tu di beli nang mau du nang long re mặc từ đầu lấy apart from this apo inang kana rong ke begena makpa nang na magada bara he te radi jana nang go doctor da ka consult ra lo antibiotic te radi jana na kya ra he te radi jana nang suina nang pregnancy time te slow nang pum ro mak ke re tak dau te slow ada pum ro mak ke ma do safety mala anu hanga doctor da consult makale te nang kalo rang te ni ba ta hele hanan ma do male nang ni da
Maya gu topi hanga na tu rai lang me je kana mi sarab do sanab do sarai ja mi ning ma do sawang sa ma ke hello so next video na I saw na tu mi bi rate bolai zai na I saw na ibi ba video I saw na I ba video dam do I kai ba mulai anu pregnancy anu pui ma pun ro ma kwan ko tu ra nang mai ta na lung nu sang ko tu ra nang mai ai da I pasim prente kai ke ba mulai ina sibria sana ina cherte ba mulai last kya rangai ne mana pui te ma nang ni pon bo ta jai jana nang ni sui I bam lo nang ni go mo swing da ga take care te lo la mana anu go mo swing theอันนี้มุดสวิงให้ไปแต่ถ้ามันลุมปุ่มบล็อดูบัมไหนมันสวิเสียบล็อดูบัมไหนตัวนี้บล็อดูบัมไหนน่าจะเห็นได้ส่วนนึงเลยกันแต่วิตานะคอนโทรลเตอร์ก็ไล่เอาใจนะปัญหาไปเต็มไปเลยแต่เอ็กซ์ตร้าเกียร์ตัวเรานั่งนักเกียร์ตัวมาเลยมันอะไรมือเพิ่มอะไรมาเกียร์ตัวมือเลยตัวว่ามันกินน่าจะเอ็กซ์ตร้าเกียร์ตัวเรานี่พอมันนั่งมาเลยด้วยแค่ครั้งด้วยนั่นแหละนั่งหนออีเบ้มึงนั่งหนอปะปุ่มสักอีเบ้นั่งหนอนิ่งซิงเบ้นั่งหนอฮัลโหลอีเบ้นั่งหนอระหังอีเบ้ลงเกี่ยวเบ้ลูในเลยดิฉันนะปะปุยชุเลยนั่งเกียร์ตัวนั่งเลยพลังมันอนุยนะ papuina tewai bele na ja panahang tele panuina papuina sakai bele na ja panahang tele papuina ningai bele na panahang tele papuina pagu pregnancy period ke pasui ja ne tanang na pasui be na keu le papuina pelumpum ten panapuna papuina pelumpum ten na tewi ja panal le pelumpum ten be na lung keu dai le jena nang I ba lu nei le di jana nang le hai mana renai lo tewai lo inang ka sakai be nang ne kholo tewai jana nang ma đừng kiểu ra đi bên nào kia đừng kiểu ra đi mà bấm thì sai nữa đừng kiểu no mà đừng kiểu có cái đài bên nó là difference bấm tăng cái này bên đúng này chỉ cái nào hay mà nó ai giờ lu chỉ là lu cái này hay mà nó ai đã tôi đãเขาเลยปกตินะตัวเลยเห็นว่าแกเลยหายแต่ประตูบัมซิงมาเลยไปเก็บบัมซิงมาเลยมีรามาดากันนะริชาร์ดมีรามาซีมีนะมีรามานิ่งซิงไม่สันตินะเดี๋ยวริชาร์ดตัวเลยซีลูงงลูวรังก็เลยอันนี้ซุยนิ่งนะอันนี้ซุยนะอันนี้นั่นนิ่งไปอันนี้นั่งงลูไปสาวกูมาเลยโอเคกันนะไอ้เดลาสเกี่ยกันหน่อยอะไรจะ next video นะอัปเดตตัวอะไรเรื่องกู pregnancy อันนี้apuกู pregnancy first trimester สักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับบางคนกู check up เกี่ยวกับนางแม่จะนางกูอันนี้pergi anu ilung kyo makta na pergi ko te bam nang mai bago video in next kan te le rai da lai man ka wana ana loida